Ni wirigiro bwakwa muleithiria wa Meru TV uri nogoro Buthongi iri Jumatatu ya tariki 28 mweri wa mwanja mwaka niyo 2025 kankwa choweni kirinteto cia Meru TV ugoro bitawa Teri Mbabu na mwananeidia wa mathithio ni Paul Ngujiri tukiambireria ngavana Meru Mutumantu Ethinga na ikirite ntukembithe wirane atakaba nguya siringi $500 ntuko irinjere moya kuthiria wagibwa ngwikire ntukembithe akaunti-ine ya Meru kiri mubango yuko kethira kuri na ngui mwanya ya kutheria barabara kwandikithia antu kiri mubango yasha na ngui ingi imbingi yabeto kumedho ni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja. Na rebeto twebare amanata no bakatinda kutheria barabara cietu, bakatinda kutheria mathoko yetu, bakatinda kurenjesta korona ara thokone na cibitari na makanisene kiri program ya SHA oroka nenkerwa $500 tesa wasawa na bange bageta kuruira twana twetu usuru na rera tukethira twina twanya tukwandika na kiri county na kinyago toria twana twetu nja ya Kenya ibwe yete kuona Nteto era ore akwe nawe ibwe yete kuona Nteto na interest ya Meru at heart na nderenda kubwa device ya terrain thai torichi zakere thirikari thai torichi zakere kindike weto wa Tharaka a thai torichi zakere president ora wena barabara cia Meru ora wena stadium ya Maua ora wena mbesa milioni $500 ya Meru Teaching and Referral Hospital kethira teo ure ora wena mbesa cia Nyambene General Hospital okethira teo uturi ukamarampe kuri antu ba Meru ukemenya itotete miaka 2.5 tokeya gukara yaka tokweba na thirikari intobirieta Nyanza intobiriete Western tokaye kutukira watu opposition na mbunge wa Central Imenti Kilimangu Shune akiaria skuli ya Gikuru Primary na uriti atongoria areani na thirikari kwa kanya atongoria bathure nikenda bakaretera aringi kura mirandi ya weti na mbere na arakinya nkuluke wetewe na atongoria bangi baita na mbere kwa tela Rais William Ruto na kinya kurungama na utongoria bwawe Jeffo Gituma no ina ripoti nawe Kilimangu Shune muthenya Jonarwa na kinyete kiri cukuru ya primary ya Gikuru aria agunite cukuru ije na mbeca baribari milioni 1.3 nikenda kujuriria miako nayo ithirite rungami cukuru ije gwa kagita ni aria kiaria mutongeria ujo ameneretie atongeria bambia mabiregani na thirikari na kinya baria batikugwata mbaru thirikari ya President William Ruto na kuboria bethire kia atongeria bathuri na kura kanya bethire bagita mirandi ya witi na mbere kiri aringi kura babwe kamo kwenda bwe tumake thirikari baba guthiuruka na na bia mabibinge bigwetwa PNU DCP na bibinge batetwe kanya tugaiterwa ngogeroi kamo kurega tuiterwa ngoge bwe thirikari baba ngagwe ko bena ko gagutwa babwe te bwo batare thirikari ye ende agwitira ngoga kwe makosa na ndato kuromba baba kuthiuruka na kiama kiu kia DCP na kiama kiu kia UMP kiu kia Kawira na kiama kia PNU na biama biu bingi bawamaro na bakaronso ibatwe kanya twiterwe ithirikari yetu era twatarire na totara thirikari ya Ruto achoka tujukeria muthaka wetu wetwa atoyogeria kendekete sawa totiuga roi motori nyako ingira ome akathenja akagera kendende ome kinya kuru ekwete thagana kendende otigwinya moruke na kothenjete kwa una ndene unkuga tokare au kiriwe tuba support nonto
itwe twachwire thirikari na tutemenya chwa tutigera bangi tukama tukatutigera thirikari yetu niki nere moyo nere o kwa muntu ratinda kwaria orongo iguru ria buthuguchi asau namenye batu support thirika Nkuruki mutongeria ujo na ugite ageta na mbere kugwatira thirikari ya President William Ruto na kinya kumiuria biuria arekethirete gwita na njira iria ibaterie wanga ikio chwekana ore kono yo kiogerekera kene wethoka ya korumi kana teu baraba kuthiuruka bakiuga to kuma thirikari-ini baraba kuthiuruka bakiuga to kuma thirikari-ini ibamenye bau ni arongo tutiuma thirikari-ini ende kioria kire kwenda kurua thirikari-ri gatutibweri kuria mbere ni akwe makosa ya kuria kioria tuorie ina mbeca cieto ire ciana kuthoma imakosa tuuga mbeca ni gucererwa itereja imakosa ibo gwetekeria tora ibioria bwe bwenda mujumbe okwaria kana utekwaria akirikiria na ugite bara bakumumenithania na President William Ruto na thirikari yawe ni bamenya ati we ari thirikari-ini na ati thirakebera thirikari-ini iu tutuma thirikari-ini na inyora gerio tuingira tukaringa murango tugatonya tugetia kira tugweteria antu ba gikuru utugatwenga thirikari-ini inyothe tindio cia area utugatwenga kwe baba chiometie kuona bau tuthorithania thirikari ende thirikari tutemenana nio nontu nio ndeti ntobio nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto ubariboti na njira inkinyaniru na MC wa Kibiriche Jacob Mwirigi na kubwithiti musemanio na kari bakinoria hankuru na kaungo kaseke haraba ikirite wirane bwako bathondekera barabara ira ciathukangire kaita kambura na kinya kuwaeta na mbere ukaria miunda ya mwingi yabatũkamĩtwo ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaiboni. Jacob Mwirigi nora ni MCA wa Kibiriche na bwithitie mucemanio wa public participation na Kariban Tumburi iri njira ya kwariria mirandi kathumba ira bakwenda kuthithirwo kuma kiri thirikari aratariritie murandi yura bawikira inya buruni kuthithia barabara arakiaria kuwa murandi ywa mbere yura betikaniritie bekire inya buruni kuthithia barabara turi na program nene ya gutegera challenge ya barabara na ara barabara cio cina thina kuma drainage kuma barabara injero kuma barabara iria itarugurwa na tukurikania bumwe tukaringithia areas iu cionthe kuri na barabara imwe ciaere miguru kuringana na mbura iria ciethirwe tuchiria ukabere na tukurikania na aturi bantura iji ati kipindi gikega kuma thai mwanka mweri wa 10 barabara tukethwa tukumba kwambiria kurugura na ingi tukomba gwikira caravans na period ire kurukite itumbite ku address several issues cia roje especially project ya Kirwabore na tuhakikisha antu baba ingi bakwa connected na ibekirite mabaibu mwankanya ciao kinya kethera kwina challenges inkai iria itiromba ku address lakini no to address aita na mbere na tariritie wongeleku bwa tumiri bondawa cia mbogi tanturene ya Ntumburi akioria ciari utonyera na kuwatia thirikari kiri ndweje issue ingi iria twaririe nene ni drugs nero mbare nkwenda kuromba antu banture Ntumburi antu bakibirichia na ban county yonde bahatwika tugatonyera kiri endwaye ya drugs tutemetigira thirikari yake no ntumantu jara jakaraika ya drugs jatithirarwo kienine inkuromba community yonde iumare turinge cirembe tuonanie ibao bakwendi drugs na inaikuma na inya tujukie njukumu ya kwariria na betu na bara bonde botumira drugs nyabo tubenduketi no ntukwiba kuthithia ri fan lakini ekarigia ithukitie uturo bwao ni miarie wa timbaru ni Sibwa Ntumburi location Masemo Tuma kuri na antu bachitete kuthukia na betu muno na kubenderia bangi asa
bange bakuma bwa simba mbiri kuri na bikibiki ikurukaira nturene chietu naja na kinyantu babethe bamitwiririte KEMSA na nino ntu bwa KEMSA yeu batu jakali bantu mburi tubati gwikaria twingwa bukeregera thirikari tutethia ki nontu askari kana OCS uria risobuiga kana kirua kana kathare atiaja ngiraundini ana betu bakunywa bangi twekinya omwita muntu uria agukuruka kwa batu tujukie njukumu ya gwikaria twingwa muntu uria tume twingwa tumugwate na kinya antu babethe bari kuruti nturene barabara ere distributors babangi ndenda kubera bwega list ya marieto jau turi nayo na tukabaroka ira nyomba tandene byao bamami mwanka tutigire tukwaragani karobira na tukuthiria antu bareinya. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Ibuya sana Mwende Walaiboni. Na thirikari ya kaunti ya Meru muthenya Januari ni bwithirie mucemanio na urungamiri bwa tauni Mutindo hamwe na baraba utirana cia ugoti ikaroko gitongorerio ni murungamiri wa Riting'ombe County Dr. Julius Mbijiwe mwithigi wa charity na wikira kirore. Wega sana na ndio tukoya tuna mucemanio jo mwega sana twina municipal manager Murungamiri wa Riting'ombe ba kaunti ya Meru Ndagitari Julius Mbijiwe na tongeretie gikaro akiamwe bari amwe na municipal manager wa Mutindo Dr. Joram amwe na maafisa ba uthorani ugoti Dene Mutindo Kangangi akiaria Mbijiwe na atariretie ati ni baritie ikonie rwangirwa ukamati Mutindo Kangangi amwe na mantu jia kurumira utheru tauni-ini iu kenda tumbo kinyara tukwenda ukinyasa city that utio tubwirite kwithira Mutindo twina illegal loading place apana no monka kethira kwina ntu gwikirwa antu bagwikirwa ngarine no monka gutwika imantu yakurukitwe na mutaratara through municipality board kenda antu bomba kwithira bagiyukirwa ngario either officers betu bagikuritira ngugi na abue antu betu ba Meru mbieti matatu sector kethi bikini oli kana kethira ni taxis wingi chionde na bunye bu cooperate nabo ukarasi officers betu ba thirikari kenda bomba kulitira ngugi ndongi turuge imantu ya ugore customer na inkurinyada municipal managers in those other towns but most the first kengo gichiao ensure towns chiao ikwa clean. That's why tuambiririe ngavana ambiririe mpango jwa ngarisha jiji kuhakikisha all those towns ikuthera ne town yake nyagwatheria nja gwaku na kirimantu jigi ukaria Mbijiwe na kathite afisa ba ni ontubwa akomati ukaria ntere Chidomoru Dene amirigo ya Gembe kaunti neu na nkaruki gutetheria thirikari gukinyaniria kioneki kia Meru kwethwa city. Kwa niaba ngavana nkwendobera pongezi sana nontu banguira bakulita Dene ya Mutindo ajuju kuhakikisha Mutindo ajuju karabobo ega na soto kuiria vision ya ngavana ya kwethia Mutindo city na nchokie nkatho sana kibara baretire no once again nchokie nkatho muno nontu for the last 1 month ire mongombe ciageretie kwiwa na ikwiwa ciathingatua na ciachokua kupongezi nontu itimu imwe raumite kuma kiriro mbere guchokia officers baba governor na propose Dene ya budget tumba kwenda tukinya scheme of service wensho inyabo pa kumba kwithe mutaratara ne yo bwega na ara bandiki pomba kwithera bena proportion cia ire smooth. Ankaruki Mbijiwe na tariritie uri thirikari ya kaunti Meru rungurwa ngavana Isaac Mutumanto ithinkia betete na mbere agokuchiria ageni kuma ntere mwanya aje Kenya akiuga ni onto buria bukonjorithia uchumi bwa Meru. Chokie nkatho sana nyaki ngavana nontu no tumite tumba kwithira ruwa muno tukaya twina ageni baba ingi Dene ya Meru town yaja na aso county onde nzima gukethira kuri na National Youth Week tariki 6 7 na 8 pau ni antu 1000 para bakethira ageni baketha bete guko Meru guketha kwina National Music Festivals michezo ere kedere mantu ya ndwimbo kuma primary school secondary colleges university chote cia Kenya ikethe ya ujo Meru County kuma tariki 3 mwanka tariki 15 na the same time itukwirigera ruwa muno kwithira kwina michezo ya assembly county assemblies either county assembly sports association ni reta michezo ya county cionde assemblies cia Kenya yonde
aja kwitu Nkiripotera Meru TV ndakwa ndiatoa ni Mwirigi wa Charity. Ibwe wa Charity na Honorable Daktari James Mithika urora waromba itikia huseneta na tigiti ya Jubilee na kadhi tothondeki bwa byama bya kisiasa kaunti ya Meru rawete ni kuona ne Meru no itongerie ndigoro amwe na bo Daktari James awete Meru ne babati ile kwibanga na kyama kimono kyokeria na kenda gikomba kusindana na byama birabinge kirindigoro ya Kenya. Anto beto aranthi guru Kenya yetirite anto bethra bena kanyumba ko bakile baira amwe irethwa ni bus irethwa ni PNU irethwa ni nyake maketa wa bunge la wazee athiru bia maibie bieto tukumeko kuo bila biuranite na batu na kure munyi kwale na thirikari kuu na ibu kwale Nairobi ibu kona muntu weto Wetangula wakia maketa wa Ford Kenya kena muntu senator mwake na muyumbe omwake na MCA bele itakuwa na president na akanyamwona ni makano rongo Mheshimiwa Peter Munya kiama kyake ka PNU nikia negotiate onete kyae kya waziri so otena uthuku no buriku community kwithwa isiekete kyameneke na oroke na kiama bonga tweketa ketu tukumenikuo kethwa ni kya PNU kethwa ni kya bas kethwa ni kya bunge la wazee ya uninda urende kwa member of bunge la wazee twaraire turi ariku twagurira turi ariku twagurira twe nyumba itha no wero kira kana nguturie lakini twe nyumba tu bunge la wazee athiru tukura to wendo nturia nani kumnyanga takuria ashoreba nkare na inya sana na migambo ya mutongerero kuwa ati ukenda kumuringira kura kana itokwawe na ngo ita utina kiama kyaku. Kenya is a multi-party state. Tipo tawire? Na tika kuandikia ke kubwiri kuthwa Kenya is a multi-party state na ere obo multi-party. Ote sheria kunwa antu babwithe ciama biae bio. Ote sheria kunwa muntu wande okamene kireku. Kwa une te uma no rongo na no kandamisa watu. Kubera ati wowe oemboya na ngapuku mekeneke ae. Okorota rietore abau kenda wita koitha na ngoke thiko imwe kuru na nuije mwe kuru na koyore kinyaga ro konje into itatia mwane Tuta na mbere na nteto cietu atongoria hamwe na karibanko bwesio mbunge Southimenti ni basi umiritie kwa radio koni municipal ireremete kwa kaita nende ni kimburugo rawari MC wa wandi enkwene na atarerete dine huntubo kumaitarira Kreto Murungi ari mubunge wa Southimenti mwanka kaita kangavana wa Badato Rani Kawira Mwangaza rawete babonde ni bare mero kudikeria wendi bwa hakariba taita barani ni municipality enkobo ende nik na kadite dirikari emero kaita karungurwa utongoria bwa ngavana mutuma harawete ngavana mutuma na rekete kwa raneria na kinya kwitikaneria na wendi bwa kamite basaita ekururia municipality na nende ne beregerete rwaria rwa ngavana na kadi rwa siara matunda na municipality enkobo kusiarwa gavana ntoithinkia augira na kwendwa chairman anto wa background auga nwoka ba appointment nuntoe naije gukara community ikuga atia iro ajokeria atumana through MCA wetu Mheshimiwa Makasi auga na kwenda kiama keu gianto 25 kejobi chiewe kiama gianto 25 ikiejero bichie ngavana na ngavana abamukira na bakara nwende aboria kiage tumete kuma 1972 re nkobo ya municipality ibi anto bataita bamwera bate kuma totwire ote anto bataita beto bekira bakoroka ya ngavana baria bakirio nto twakira na ndeire anto beto bathikirirwe barenkera toithinkia ngavana wetu memorandum na ngavana wetu toithinkia bena chief of staff bijewe na bena deputy ngavana wetu Rinda Kiome na bena atongeria basheria bakaranthe Mr. Maranya na bangaindwa na baria
na antu bataita baigua ura bakwaria na ura ngavana akwaria na officers bawe ikyo batwire kwenda kuririra antu bataita bauga gwatuika bakaingirwa manto ya bakwenda bate kuinga municipality na bate kuregana naju ende bachoka bauga nonto kwena continuation ere akuthithia mapping na kamete ya taitereo ya kamete anto mugwanja ira bothiuruka na contractor uria wathithĩtie mapu ya municipality bauga bathiria kuthiuruka baandika map bagachoka ki governor bakarenwe nthi bone athi bagwitania kuma au bete kirane taita yonthe na community bete ala Ngovo Stadium baririe ne antu beto na bete kanerie kala yo yonthe ya kuingwa antu bataita bogo batena thina municipality bakanenkanira kwou angwenda kwira antu bamiro uria urombire ngugi etu ireremete ingavana ntoithikia na no kamirikia au etigere na ija kerikite wona miti kamete u etaita na antu bataita basamalize na riboti ni yetu akanyaka kunoka kambi kimiruki na meri mata ninchokerete na nteto nkiluke. Ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria akonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na kwa gukara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya na aria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita 985 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku. Nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati Mwanka Mochi.
Duralong turi Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kano turingire dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kada cia mwanya kiriwa mulaithiria no ntuba wita na mbere kurumira nteto cia Meru TV tutana mbere na nteto cietu hasiasa kaunti-ini ya Meru ne bariritio kuni utongoria bwa MC Mwendaithile arabatariritio utongoria bwawe na kuwanua Bwire kuwa seneta wa kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa nteto MC Mwitonga na utariria Kiluki. Kwithirwo bakiumira amwe aria bombete kwithirwo bakiariria manto ya MCA umwe wigikene ya Mwendaithire uria bakuga nombete kwithirwo aritete ngugi ya kurigaria na bakamurota na biara bitano bakiugaga wena kubwira kwithirwa ari senator wa Meru ukaga na nkuga ibo bwega muno na nkethia Meru bonthe arabari ibo bwega muno nuntu bwa mutano gwetwa Mwendaithire MCA o county iji kambwire nketha bujutaga mwono winchamba na indiragurwe nwe muno kuigwa akiuga akaromba kitiga seneta kambwire Amiru muntu akura kinyang'ombe kura kana ndegwe kura echoka nyume ingi akuru baba bokura tunenkerenia na babetu iti yaba Mwendaithire antu pena focus na na bathomu na ngachiuria atiri ndi muriungi okaga katukuthomithia na betau nkethira mukuru akarirete mwanka kwiretini agito munene indi ana bari ibai tukuthomithia woni ngo support Mwendaithire aromba kiti kya senator ndene ya county iji na nkuromba Meru arabari woni ndi muriungi okagatega mpumite na ara Mwendaithire iji aumite indi kambikirite mono na ndaigwe mugambi na ndaigwa mwana winkoro injaga na mwana uri heshima na mwana jo utuburi kumusupport turi Amiru bwambere bomba kurikana ndene county igitaro utawara bwa former governor Kawira Mwangaza mwana ora no thirie budget iria auga ogintu kegweto na rito rakyo kigairwe mbecha na rito rakyo uringitegera untubu bwejira ukarikana ndi na ibutethetie counties muno untu weta tujira tu twanchangiri tunde utekajira kati kuthithwa nandi ndene thikari ya mutumo Mwendaithire ituonete kiongozi imutongeria wina ambition gitu kirankia ndi kubwira Meru kwena gintu tukwenda narua ntukweja narua batu turi ayuthi ndenda kuga atiri Meru batu itonengere support yetu kire Mwendaithire ari MCA wa Kithiwanji kana atongeretie ari minority leader no ambera kureta kana bill ya program based budget aje county assembly ile kuga atiri o every MCA kana in every MCA in every ward na ewe ombecha chinganene chonde Meru county kwa Mwendaithire nyantendo mojokia supportation ndendo mojokia is a leader imutongeria ore okubanganya manto ore okubanganya county yetu kwa Meru kana narakuinda intellectual the egembe tigania nodimenti all the signs of Meru county let's support Mwendaithire kigitene gya senator kenda 2027 tombe kolinga kura chetu tugechore yatire babange bakwenda kuja kuromba itibi bya senator imbi batothitheretie kaba ojo thirete program based budget ile at least yomba gwita janarea ge senate you kenda twinde kana Kenya mzima tombe gutetheka kuiko gwirwa gwetu turi Meru kenda twinde tomba kutho tuna focus tugatara nthukembe thi jore constitution yetu ya Kenya
Article 55 etwitanite atwira atiri our youth should be represented somewhere. This is the right time to implement Article 55 kenda omba igutokeria kenda omba ikugwathania Meru na tuithe tukomba gwitenya turi amwe ko turuga 2027 ito support mwenda ithire gitine kiu kia senator. Thank you, God bless you. Ameru na bukare bwega, peace in Meru County. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera nene mutindo kangangi Northimenti Meru TV. Twita na mbere na nteto cietu hakari na turi bagakuyu na mno aciari ba skuru ya primary ya Gakuyu ni bakurio wa kirondarasa ya mwera yua gituma mwera yura kaita kambura yo ya Kinyamara kiria nabo mwanka kinya bakari mwa wita skuru rabo wite wa ciandarasa ni kutumite kinya skuru ya Gakuyu ya aciari twa bakwana nende ne bakuromba mubunge Murugara hamwe na ngavana Njoki kubalikana. Kari na tori bagakuyu wandini ajakari gibaresa Kinyamara kira bethirito bagikorokera muronyo gituma mono kagitakara kwaura kagitakanga muronyo gikoria ngeno no kamati githitara tugatugerwo marima tiga turaragira na tugatiga irio tukenuka rukiri no ntumuro tiringika tutija thokora mbura jurite no ntubandagaca mama ngatete ruro kuruke bare okuruka ntuku tutikuthugura turara neura batigiria ubikibike tikamata mang'oi matika no nawe tuko mang'oi kuruki bakerezi bogeta muronyo no bakwethoroke thitariana na mitaratara ya cukuru ya primary ya Gakuyu no ntwana bange kagitakara kwaura batithia ya cukuru aciari mamo bakiracimika kuthameria na cukuru cinge kwebukana na ugwati bobo indagaceno tendi ugu gitwinana muringo patijaga gwikuru ano kariunga agende thaino nana gintumbua ta 20 bare agaci cukuru bino ibathire kuru ikwaga bantu bakaringira ukakwigua gitwatevua itwakirwo ndagaceno tugakirwo tukujucia kaboriera yonthe bakaingia agacukuru ndi bagitambitwa mucumbe wa Tharaka Gitonga Murugara wamwe na ngavana wa kaunti ya Tharaka ni Onesmus Muthomi Njoki gutigiri bakobaromora Kinyamara giki na njira ya kubagira ndagaca bantu aga rwimbo rura bainite kwa igita aituromba netejo muno turuthirwo muro uyu Gakuyu turara no tani batokete no ntoba kwithoko nindatugiro no ntoba roji bakira ndagaca Njoki na Itonga Murugari batwakire tunyamariri twinyire amwe kure muri totiro marimanti no urukire njira no ntoba kwa kuringira ora kurite nyanti kore muchere nyani ntera yang tokayo no mwere ni ndende ndagaca kaiko thugura irio ka barabara mbega iraibikaya niyo tugimbakira ndagaca na guturu ndaturirwa ndarara na ukithaka nkera nkurara na arome no ntuba kwaga kuringira no ntumbura jurete gituma kia thungira ndaga kuringira buru mubete thokoni marimanti na Magitonga Murugara na Muthomi Njoki itongo gwita botete kwa turirikane cukuru ya Gakuyu gutwakire ndagaca tutie kumanya tutigaturwa kaire na arome batiturekaga igotobora na miragi twatugira twika na rume kithakani mbura yaura no akura mbenjete roje ntikoria mpempe na ntikoria muchere nkathi kugura bia kwa marimanti namba kenda gachandinge kuma Gakuyu wandi ajakaria gicigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbita ndagara waigona Nkatho semonya ndagara waiguna na onto baribotu na njira nkinyaniru tuta na mbere na nteto cietu hakari na turi bakaluluma nibomirite kutareria dina bakulukirite kiri barabara iyo kinya nyuma ya thirikari irari ku ya Kawira Mwangaza kuleta kibao bakiwa ni bakuthondeka barabara iyo ntubutombekanire boni nyuma ya Kawira na kabauri yawe kuwatanira na kwendi into birabia reti interu bya kuthondeka barabara nene baureti MC wo na ngavana mutuma kubasonkonera anto bakenda into bisokwa mukiri onkonja na utariri ankiluki enda bonda twabwe na bakaro tobwetheria na ndanga uchakwa si no pero ya gozi ya neo nende bya noe nero tuithie
ni akarina atori betora ria Kaluluma na the wand baumite kuonania nkayona nyamaro cio bakiwache thirikari irari kwa irai akawira mwangaza ni batiete buru thenene ani nyuma kinya ya MCA won Joshua Kastare Mithiaro omba kwethera kinya na kureta contractor barabarene yo ya Kaluluma akinya kwamba kibau kuonania barabarene kubwithwa indi tombere kwethera kibwithwa no ntuma contractor babe ireturenere na kwatanira na ntu bamwe na bomba kwethera bakiria intobira biayete kubwithia barabara indi bakiuria ate antu babombere kwithira bakithithia untobo bombe kwithira ni bakubwithira otonkoni na intobibia kubwithia barabara ibisoke kenda barabara yomba kubwithwa weyera twara uru into kebao kirandikwa kwa mutwiri kana kwa ndatu ke kwandikwa kwa ndatu turerwa tukubwithirwa njira intobio bianderwa ntorene na biroka nyumba oyera barende muthanga barende maiya arende limiti ora tutongoretie no wenderia ora wanenkeria tongoria kwa unjira uni ewate ne ko umakethe tu wetakiani kianana ninjira enene ndunia rere ko bwethwa ma contractor batumura ku movement contractor batamenyane nyakora ni nanto bantura we nanto ramba baraba bayaniria bo nturene intobira bie kuija intobira biambere kurirwa nture na biendwa njira ne yeye gro gibawara ko mutweri njira connected kuma nkandwene na thoko wengi agithe tu intobira bie kuija bie ko bwethi njira itu andikiri kibawine kile gethwa yikuona mantu ya drainage njira gethwa bwethi ndu nenyo ntwari ruru kuma na uru kirimene kiu roro kamumure na ronto na muthanga na rora kwegura mangabions na karabati kwana intobira bia bionthe lakini bienderu au ene motuma to wathingia no ntuko maito kuthikiria ntu ngaba netu watu washimite bio na watu kuwa watu kia tu lazima tukainie itokabirite na tutokabire itukoromba bwethi uchunguzi antu ba intobira barabara intobira bamenyo ibao na imena tabike bicokeru antu banture tu Kaluluma njira yumbe gwethwa ina intobira karabati na regiment na ngabion ibienderwe na muthanga na thimiti tukiona biendwa pio na riu kurari itaraka wira na Kastare thaini mutuma uri guo mutuma na tumenyere barabara yetu ite kavatwe kinange korotie tu ite kamatabia kurani kabie toko kama tone twana twauma cukuru Oriu besariria thina ira batietwo kisio kukilukira nkubene ona kinywa kama tanto na njara urure barabara ye no twetabwithirwe Kastare thai mutano ciendu athukitia gariara na tuchane no kalamita kwa baba Kastare thai kinya kaipimo ino kuwa athukita gariara thai Kaluluma woni winte baba na ndimro ina na nywete bionze ngombe bionze Kaluluma makubene yau Kastare thai kunya bamura o kwazi mo ina kabiri saweja kabiri mwathai ne kweri eriontethia Kaluluma windi ntumba kuita makuba mbeyete ndoro bwezo ni gelinene ndejerwa ni ano tuko ndegoringa thimu indara thimu ende batu toithethera tu to wait thirikano ngaba no weya no akolwa ni tu ura kawira rolirwe ni tu na bareta kwamba kibao ngandwa na iba kubwithia njira na nurongo muntu nyage thirwa etu tumukamata na njara antu ba mukamata njara ba muturi ba mukamatete mwankala mine twabwetheru njira yetu ekobwetherwa kibao kia kwara ura yerwa njira ekobwa lakini njira kaba inyarere tabwethire thugire saiti Keripotera Meru TV kumeturenera Kaluluma na Thowande Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja Konja ni yetu kira katanta kiri nteto sietu nkadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera kaita kadongi kauyurini thar mubia murungu mwinenya bitawa Tiri Mbabu na mwana ni ile wa mathithio o kari Paul Ngojiri